Rev.Abronomah anase Rev.Abronomah edin sembi efa Odehyieba Priscilla ho edi abetuja ni nyinam ne se obeka se eye nanama magbrand cooking show no Odehyieba epiemu ha wokoye aduane na wokoye aduane nanama bisan se obetumi ato secular music ni bia na wo sen na ndie show Stone Boy endwom ba akodi akolei di working came manka sama nanama anka so wo fili asa akola nanka so Odehyieba no talent nikita no dada working kan dwum na mekra metie na wo sen eguna te se bebia ode ne befa bia wo fa eye evangelist Abronomah say wato nsuom because time obenya wo so first no wato ndwum atum se nyame honhom esane na nkrofo titigu no wo bisa Priscilla say se sia no so o minister ohu san sentrene na bibia akofo because time am odi benyare hezia fa nyame ndwom adi ndwom na ba ma honhom adi echi no the two Stone Boy ndwom or two secular music or say yes Stone Boy ndwom kan onum to wo di ndwom bia kwa dem nyina miame girl oni nyina wo beto akire nkrofo a enu nti osusu se Odehyieba wato nsuo mientie Abronomah mra Odehyieba Priscilla, we all know you are young but you may be sisa and you may be touchima ewo music ho wehu na wehu said ya kane na Priscilla oto dwuma na yete honhom nka wo na yete se nyom na spiritual no this time entisa Priscilla this time oto dwuma nka akoma biem obi anka na kora ne nkyerɛwa ma men kan kyerɛ ebi ebeboa wo the free na ko betima ye onu ma bi akane na oto dwuma na ye very deep be na nsem oto dwuma ye honam ese ye hunu ministry na ni so this time wadofo na ekasa yo menye watamfo don't feel I am attacking you feel you are hearing a lover said ya kane na oto dwuma na ye tin ka se a enwosa wadwumi mu this time sa de na yera edum na ye bi se ehu se edi entia na nse na me hu se wo to secular music bi eye Stone Boy nyum bi Stone Boy nyum wait me to be hustling from Choko to Mamprobi, from a shaman to Kotogabi, with the burn and the sun, but still give Jaja the glory. Well done, then. Sometimes he be dog chain at the carry, mitzvah yura at the rush at the hurry. That back for what he be like, say, Kaya I go marry. Anyway, wait him be my own. I'm not in this alone, because somebody they sweat for the air condition, he below need their own. Say me di mi tibu bom na say one day me na say one day me Waina me dono na wana me mano aziti. I am not against Stone Boy and I said nyoma otu nenso asemi ni as a gospel musician ebrebiano gospel no na ekasa wo wutirim dem a usua gospel music and awototo gospel music Arrèsted wo ho no now spiritually no unya revival bi wo mu be wo me atiase se wada ade ne wo time unya no wodi sua secular music or worldly musicians no wodi sua omonyom to se obeto aye perfect ewo mu eno na me yehunu ahwiasede ne fembo aba so die nti at this time obeto dwuma wo monte so ayente wonkokron kate sa akane no afi ne yete sansem nase because se usua secular music ne worldly musicians no omonyom to na eno spiritual things bi anim just rhythms melodies eno pe any harmony na sa nwoma ne sa nwoma no edeba be gospel music se de mo a wo training ho oguso to okukuwa mu no wo me yate asese sa secular music na wo hye okukuwa mu a wotie and wotie na wo toto sa nwoma na obe se ama wo spiritual life no e draining e go down eti ube se ube gina pulpit ne platform so ni baby awodo se wo to dwuma aka na experience any feeling na yenya wo onyum to mu no be se yenya sa de ne bi adane ebra wo se to egenase how na onyum to ye spiritual because ebi e honom no na wo se obi ase otimi control wo yie nti na ma bire bia no wo focus on gospel nti na ma wo to dwum na da ho a emafo di onyum to ho adanse o lady bi frame me o US o se onyum to the man nkrata wonya because onyum to na spiritual ti otia na wure timi ho no de osuni na ho mpaye onya nkrata bet ene oti sansem de biem eto atwa eni bi adane wo onyum wadofo na edo wo ye hypocrite enti obetimi nka no kra ne nkyerɛ ben ye mo bi ye wadofo ye wo nkyɛn ne de ye bɛka no kra ne korɔgye de atrɛw sɛ bibi sisa wadaagye a ɛsɛ wotirim ayɛ wo dedodo Priscilla wo ma fame akɔ wotirim my popularity na yewde se say this time I who say one in baby ana camera si so na wan as a fame no edidi wutirim eye wura eya yerawo one na baby a camera si so is fine e ka brand ho e no dey me respect
me against this side and no never. But they may come when they say fame na ye would dead. It's a ma utrima ye would dead. Carnal things in the physical things, no about utrimu too much. Ama spiritual life when you say drain it down. Sanka bit my corrections and kebeboa. Sana brother Sammy, say ukonya platform bia so readily musicians kwa moto and sharp Priscilla baby okay company there. Onam sa kwan nim. Me share video bia na wako brother Sammy a program so. As a gospel musicians be no mo hia. Brother Sammy say mo kan say first na Nyankopon ni munyam e wo unyomu. Be sese Nyankopon ni munyam na aba wo nipa bia wo body ni so. Fa ne brother nsa wo unyomu tu ni say aba wo nipa bia no so. Yes, is able to do crown should be fellow to man who's bad and send a bow nip at the other son. What there is soon, your friend. And you enemy of any day soon. Sans Samana or catcher or no, or the Maudu who read my brem and Abrefun because brother Samuel be and says Abrefuna noble, or the Maudu who be West Sabra Bonim. What's starting so being Ben with dear, be a sure says a one eke kako, be very careful. First now, say 1 minute. It's over young fees. I will baby Jesus 18. You look nice. You look sentimental. When you're wife. So be praise you. No one praise you ministry ni gospel ni rade honhom nyoma. Na start say we praise you ni pedua wo ho ofe wan wan na ewure baby e de wo nam baby be very vigilant. Me de mafutu semni. Me a man of many. Nyame adwuma ma ya che. Me hunu de yade nipa hwe ase ba nyame adwuma ma ye for long kukuhwe ase aba efem bone ye hwe ho ne ye sorry spiritual attack itimi ba me so na me shede because me pese me pie ne nipa hu se attack we aba me so nipa be sere me bisa se me Nyankopon we na me shede na me ye fasting kopem se attack ne be kwa ansa na ma ye okay ma fa ne memo that is why am insuro hwe no ma fa pie mu se attack satise Priscilla let me advise you eni wo hu What to jum amenipa bi no more yare sa abom so pen. What to jum amenipa bi no more spiritual problems bi ekoi. Sa hu da sudi wadamu achi. Sa o ma fem bone ahwe de ba so a you regret. Omo mutimi yare da ho. Na ne yare da ho mo opro no obre na ye bi sa o mo se Onyankopon we. Wo Priscilla wo mistake e bi betimi ato. Enamoso Nyankopon ni monyama ye kese o Ghana ha o. Enamoso Yesu Kristo ni monyam aye kese o Ghana. So why you very careful and also Yesu ni be tinye gu ase wo Ghana because of winti because enyo pe wa hwe ase dosun trust me so wo hwe ase a eni papi be disappointed in Christ where the praise like besre wa se futu we say no kra na hwe so na ekoso wa brabo na hwe se wo minister na se nema nkoyie na hwe na se esinto no fi secular music na mesre wa se Obetwun ho afiri mu kakra ekwe ntwa makra